The Khasi Students Union, KSU, has announced plans to continue and intensify checks on non-tribal laborers if the government fails to address their demands for implementing a proper influx mechanism, particularly the Meghalaya Residents Safety and Security Act, 2016. It may be noted that Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sagma called the KSU for talks on Friday after the union conducted checks on the work permits of non-tribal laborers across the Khasijantia Hills over the past 2 months. Speaking after the meeting with the Chief Minister, KSU President Lambok Starwell Marnagar expressed dissatisfaction with the talks and stated that the checks will continue. Marnagar explained that the work permit is an abbreviation of the Interstate Migrant Workmen Act of 1979, which was amended in 2011. However, in 2020, the government introduced the Work Permit Act, which the KSU claims is too weak to combat influx effectively. The KSU has suggested strengthening the act to incorporate provisions from the Central Government Act. The Chief Minister said he would examine the matter, according to Marnagar. The KSU president reiterated that while the Inner Line Permit, ILP, has not been obtained, the government should for now implement the Meghalaya Residents Safety and Security Act, 2016. Di kumkalong pisu tu bok permit hoi untuk gendong bar hila ban apply bok permit tang sanmut sejrong arjara pau yi ke sota jala wanra yo bojong ban ke nong trai hapan sista ba ke department hari budung ni puli ye betu ke an gora sarkar jar kolong kadang trot sekolah di bila ai jumut nota ya ka sarkar ba kana penklaim ba incorporate di rule trong the central act how to proceed state act kan penting so di hendai no kaliang ka so CM ong ba apan examine ni nek kam di try na kaliang ni trong seng kumbang yang kat kanong rem bagani gris pinta bangi ya istitia sarkar kalau bagani pentrikam ya MRSA kat ba ka sarkar ni kadang syasa ni kat ai di kajing ya kren hi ngam ong ba miso dari ngasong kedisikiran kolong tang sanpau bat kaliang ni juga seng ngisi bantu kana ya teng ban khrah man jata haduk mani i bagi takian coba segala penhun kuba ya hap ka pung bagi kuat bat kam tam ni kuat ban i bak MRC kadang terkam kong ada kai ga ba seng na pen pa pat harot kani ka jingsa khot hadir kha ro gi lu ngelam hi kajiban ya keren jungin taski kam dai sepang kejeng yo sti sobha na ka sarkar na police department de kejeng keren jui ka halot di ka ka ni fokus kolong di halot isu kita je khot sobha jong sarkar jong police department man ka pos ko lekin dai batang thamai di dia man ka pos ka por dai ka songpat sah sarkar ke kamram ka menle kamram jui gen ya kesucia pada sarkar kai ba u chief minister u Kuran siya kaseng habay day bat kanika kebangiban dulu pada sepang ka IT pada MRS nanti usia makabanang kong ong ba kisi manwan maka jinget her ya tai ka MRS kam ditangki sumarui dan lang tetap lang bisang balang ro asarai mosabuk ke buat saya sakhat di bisa bilang per banyak keren lor pani nanti kumbangi kli ya kai kata ka ba ka sarkar India ka tho apa pai no ya kanika MRC sarkar jalaru kampan long ka talanti basai badai impan i le jong khmat kita ki kom ka tho sarkar India rengi ban ba bali kam terikam ka principal act yang no ajar kan je hang tu la don district task force ba kri dc kan top usb kan top ki borong sasnong haman ki district per Tapi kumang so kita district task force kaya tang ni po nong ba solong haba kila khot kumbah niu television nong militer ban yang bersumur dengan so tu saya sebagai district na so bagdang tia thai de ni yeban sarkar ka ham so tu nomor ba ka jinglong jeman ki beri workshop nasaba ki rung jala jungi kan pot kan sla
ngan syutu ru kani ka an ka ba wara kamtam sokar ajar arfau ru ngan syu patai bakai misam ngilap kolong akan ru ter pidon kiberi kiba tang efek ru kimdan pankat ru kimdan adhar ru kimdan ngibe nang tu kilek spo berni tu infiltration segiat nang tu isu lai spa nang tu biyo tu kepas te ko mita ki kolong ba ngaso ba ya ka an hap sulong tek tu ka tiket lu pidro ngaso ba ka kolong ka ikba nyema ma peliang ka so ya hap hiru di ngisapek ka sarkar kali ayu te bada kot ikam bangsu kot tajing eksamen te ngir hab langi eksamen sabar la kani ka sekretariat kalau ikam ngi ban pendak Kayak gajing hei ka sarkari ka ong ba ni ban ba ka arjar khan riu te laudan terjemara amendment arjar arpau atu pol la keren di ong ba Menteri Kam Sarkaan saya naipat kerti ke amendment kemario ka sa atrak saka sarkaran dia berkesedan ru ban lek wat sekejing bisa hari kelajia ba kalau tek kumangi keren dimentaru dang keren be ta gaju ba wat ka MRSA ru dang don ta gajing yemir sing tel sekar dia tan keren so sakai ini dengan tep marai lada ini kita an ke bangi lakni dan tiga dang support ta examen tengi di le examen ra ngile dak kam samaran kenam songthan ni ka jingwan ru ni giwan persau kasong sa sarkar ka ibe benle handai ikam ki mengrayat ki tayu adap nang ni sakmadu kelong kumjuk ngolong tat hat ong me tat hadu muni ibe ti an sarkar ke terkam hok ban penhulang aja ngut tumpat ba bat kam tam baja ngut ni golong an jot kan benmi banyada jwan tum tep ngro sobat ko jala jung keren ke jingkar pat metro tamar wat ke jing ajumut ni ru se mo sa examen te alat sarkar na eksamen situ untuk ngi ngi ya sakmat kita Tabalam kene abai dia makan itu yang kibar jela kibar rum kita mah dari pada sarkar kawan rai ini kibar jela kiban treng ni belum konsultan ke bidon untuk ke kasengal yang ini semua Kajingwara itu kultur konsultan repair ka syakam dei ka topik menyekeran lo sidam tersengiru pada ngi kongsan kalong ba menyekeran ni ki menyekeran kana pemadan dari konsultan ngakran kita kalong teng kawara sarkar to mantep ke kajingjo sementoi ka sarkar na kita mantep hai pikiran sepentar konsultan ngasoba kibubun iberiu jong lah kapten kampro ngatrai por kaya kala i ban space langi kiru makin explore ini at kanu kajing la ajong ki ngisau tu yo le se gidan kijing ba kumni tai ne tai yo la ki ada kata bang kam bateri kam snaying sa sembru kidan ikam bau kasi yo le se kam gidan ko pala tan kidan kam we ar babun kasi patbe pikiran sepang posta do ngasnoba kaya ka don kam ba anak jong lu explore ati peniba kat mo kajing la ajong ki ndai nada selawan ra postan na sabar na trai kajing hapan stiu kamri mesti atur teng mesti kali persua bisa buat ba ndai ai jing start jing ta ki nong mikmat buat ba lajit ke sepakat dengan kam ndai na kalian lu sang ni stale Kadon gajing kena dulu trai kali bende jing sutu bad kadang perkat bad keju kupur kamli berlong penuksar nam pagi bubur kapal balam kadon gajing kena ba ong ba kani gajing kenra migrant workers jong ka KSU kala kata ya sibun kita ki important projects jong ka government kita ni ban hi kajing keren ngasio snow handai ngami i bakadon kono kajing ta kenya kata kidon di project di bari kepos nembru kamdap lalu nuru nuk dong kita ngatrai kata dari tang kajing keren kebangi namla menterian kongsan kalong huslai ya kita project jongka sarkar lani project bawan rak damnur ngono hari hangi kekum kaseng ni simba posarkar huslai ke dia kata identity jongka project nanti yo insya dapat dibaca lagi ni keren ya kata misalong pek ya ketua interstate migrant movement act sebagai jongka central la amen giru dekat state aja katwe hantu kandai ben ong ba kate tang yung tao ng tre ay kate kontraktor kadang penalty kadang pa te kani ka bawat tu jongka state ko ba wara ajar paulay i ong bakala asing tang kanutang sanajar kontraktor ti sanajar ke yu ti kontraktor ari nga soban ong ba kinin perking ikren ta pemili perking ba dulu kontraktor ule e ko bapakla
kumpai kum ti an ulun ke state na tarai kadi kamram jong ka concern department gitu kam ko kunu ko de andai kumbolong utang iba ye gitu gumdon kot selaro gumdon sumadan ye hidon pi FIR bandar yang jong pi snat rekam seng pila mudui persa itu kot selaro ngam te sarkar kale yu bismen kale yu andai ajaka banang budian kita ki beri borong bi an andai iba kemudian pemban internasional dan yang keren sekali